Epi memedao epi ara memedao murakaza neza kuri Sport Vibes TV kabisa, aho tubagezaho amakuru y'imikino, ubusenguzi butandukanye, live streaming, amakuru kuvuga muri sport hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, amashampiyona akomeye mukunda hano kwisi. Hano reka tugaruke ku mukinnyi witwa Memedao kabisa, umukinnyi wa APR, umukinnyi mushyashya, nimero 10 machachari kabisa, ngo bakasiga yambara nimero 8 mu mugongo. Umukinnyi reka manze mu amashyi kabisa. Uyu mukinnyi akwiye amashyi. Memedao no mukinnyi APR yaguze ayihenze, abaye MVP wa shampiyona, aho Memedao bivugwa ko yaguzwe miliyoni. Uyu mukinnyi mu bakinnyi bose APR yaguze niwe mukinnyi wayihenze, kuko umukinnyi wakurikiyeho ndi kugira ngo tuganire kuri Memedao gato, ariko reka mbanze mbabwire kuri ku mafaranga APR agiye gura abantu bakinnyi. Umukinnyi wayihenze cyane yitwa Love Memedao, yaguzwe ibihumbi 95 by'amadolari, bikaba ari miliyoni 137 mu manyarwanda, agasinya imyaka 1. Uwa kabiri wayihenze yitwa William Togwi, ibihumbi 70 by'amadolari, ikaba ari miliyoni 101 z'amanyarwanda, asinya imyaka 2. Sekiganda nawe yarayihenze, ni wa gatatu, yaguzwe ibihumbi 25 by'amadolari, 25 by'amadolari, asinya imyaka 2, zingwe akaba ari miliyoni 37 z'amanyarwanda. Ombolenga Fitina ku mwanya wa 4, akaba yaguzwe miliyoni 40 z'amanyarwanda, avuye muri Rayon, agasinya imyaka 2. Nduwayo Alex, umwana aturutse muri Gasogi, nawe yaguzwe miliyoni 30 z'amanyarwanda, asinya imyaka 2. Ngabo Nziza Pacifique miliyoni 25, asinya imyaka 3. Adolphe Hakizimana miliyoni 20, asinya imyaka 2. Bugingo Hakimu nawe uvuye muri Rayon, agwa miliyoni 20, asinya imyaka 2. Ibyo si by'ingenzi, ndagira ngo tuganire ku mukinnyi witwa Memedao Mediane kabisa, umukinnyi ukomeye APR ifite. Memedao ni umusore utari muremure cyane, ni mugufi ariko afite ubwenge, afite ni burebure, intelligence afite ni ndende, uburyo ategeka umupira arawushyira aho ashaka, arawusabira igihe ashakiye, arawupasa aho ashaka igihe abishakiye, arawuterura awushyire hejuru, awugendeshereze hasi, arawukubita pasi ndende, awukubite pasi ngumi, kereka uko utabishaka. Memedao ndagira mwibutse ko muri uyu mukino APR yanganyijemo ibitego 2 na Gorilla, yatsi pass assist uko ari niwe zaturutseho. Assist ya mbere hayi Mamadusi, yari kufa irazamuka isanga Mamadusi aho yarahagaze, atadepoza mu izamu, ndetse assist ya kabiri yarayihereje umukinnyi witwa Watara, arazamuka arashota, ashose umuzamu awukuramo Mamadusi, araza aratsinda, ariko kumva ko ibitego byose ariwe byaturutseho. Uyu mutipe Memedao muzamwumva, brother Memedao muzamwumva, ni umupeti w'umuhanga. Iyo ndebye nibuka ba Ruvumbu Mediateur igeze guca no mu Rwanda bakomeye, abenshi bagiye baca muri Rayon, ngebyo nibuka. Ariko Memedao mwandika ahantu, iyi ngiyi izaba inyenyeri ya APR, abangaba nibo bakinnyi APR bikomeye, iyi ngiyi izaba inyenyeri ya APR kabisa, kubera ko Memedao perfect, nge namaze kuvivura. Ese we Memedao wamubonye gute? Andika muri comments tubwire ko umukinnyi kabisa Memedao wamubonye, ubundi ibindi tuzajya duhura gake gake. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Nge nitwa Mr Banana, turi kumwe. Ciao.